zaigun elkarrekin. Baina guztio batera saiatu da botatzera, usteltzen hasia dago da, naiz bere horiko da, si no respiro fuerte aquí y tú respires fuerte allá, según que tomba, 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 y es problema liberar. La bicicleta no diu res, mal vent que se l'hem portat, el qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. Haur batzuk ikusten ditut, eta inguraturik, aiton